Srpske dečije knjige predstavljaju Mala škola 5. stepen. Ova radna sveska namenjena je deci uzrasta od 6 do 7 godina i u značajnoj meri predstavlja ozbiljnu pripremu dece predškolskog uzrasta za školu. Deca na neobično kreativan način stiču prva znanja iz matematike, uče da pravilno pišu brojeve, da rešavaju osnovne računske operacije sabiranja i oduzimanja, da pišu slova azbuke, da se snalaze u prostoru, da stiču saznanja o tome kako se gaje biljke, koje proizvode dobijamo od koje životinje lete, a koje ne, koji predmeti su napravljeni od stakla, koji od tkanine ili plastike itd. Veliki izbor zanimljivih zadataka u kojima je predviđeno da deca rešavaju prve matematičke zadatke, sabiranje i oduzimanje. Akcenat je stavljen na samostalno i pravilno pisanje slova i brojeva, kao i na raspoznavanje slova koje sačinjavaju odgovarajuće kratke reči. Uz pomoć ove radne sveske, dete se priprema na kreativan način da počne pisanje i učenje slova. Mala škola, 5. stepen.